mambo mama nyaka mena mabolane boka tenyola na dinonginga bana dibolemo mona tete bona yena bimbi alandi jabano bio masuma matobo tobo bombulu babunya onyola na pona esena bala bwapso matoyi na miso odin bangole bolo ibilano na tena tinyambo asawa isomna pona esena bala bwapso msomanyu nuwege dimende kwalia jemo mbie itikan nginabiana di Martin dimende soba abe matobe ba na sonjasu abeli belobe okwalia neni ngondo nyino olongabe neni mambo meno obolani kanadi bino na ngondo inbusa owala obene bitikan ba sawa douala ndina sawa nyese naba bitombi 13 lobina tilselamina nyana poso komweto suninga labo onyamumbu la kwesan imajumbwa neni ni kayeso no bolani ndi biana di maso okwala biabe saba la plabo la asia na makokutuma tobo o nyasam utuledi nyasam nyang ngondo tete eyangwe kwa nina nukosi mdika mdene mbwao na diaba ngandila bwano mona asia imbe mlima yende punda na nongoso suna pause na bikasi no nya dielepso o bikwadba suba yeni biamu itabel ilimilo be suna pause tabel sangobe na wa msangombe pena wa sangomwange mbape na batande belam olongo osunjume nyandu tundene nyena nipoyedi munatite eyango ekwa nyena nu posobeka mtile dangondo nyaboso secrétaire général nubuan edi ya penya eno wasana etimbe ka edi angondo ya penya bubsana njeye na ita ebulane nate na mimia lena nyakunda nyasam jane ala bele bana moba kwela ne mongele na ngondo eibe kalambole na di membe batudu bambwasu o Cameroon yani kande monge mabu matano matengene o wala o jene sangbasu nya sam o yawonde papa iso balo oso mamo ni kanye wenge yekapunda wokito ininga nukedi onyabe bebeledi sangbasu eso akasino bureau bangondo Friday nya le 5 octobre okasa pepele langondo mapoino o pepele bureau ba penya bamba pe banga milo